Hayi. Uyabona mawuthela leli thulo leli. Lafika lapha. Kade ulafika mona kade Ngizile. hayi ngizenzela. Ikhathi lesithi hayi ngidala. Kade ulafika sesifike. Baqala lesitulo la. Kade ulawasala ukubasifisa. Hayi. Ikula leli thulo. Kade ulazibina sifila sengasisi. Meso bakile lapha ngikula leli. Kade ulibayi babeli basibina sifila. Engaliswa ngokuthile. Kade ulakuse ama sifila sengasisi. Wasiyakhala. Awasala kwamona. Athi nyambeka wakhala ngakhala. Kade ulawasabishe badadela labana. Otobelo la. Khala sobabili. Kade ulabala balo. Amen. Sithe sinomgidi ekhaya le emnambini. Kade ulawusebenza umgidi mali hayi. Omama laba balapha eGoli baqala ithuba. Kade ulumbe wabona hayi. Lesizulu. Kade bathi kumsasifila sasizulu. Hey, ngisala sihlala kunembabane baqula leli thuba. Kade ulazibina sifila. Imeduze kwakho babumdlulu. Kade ulakawufilinta. Ubabumdlulu walicula ngesingisi. Kade ulatela wasifila. Walicula ngesizulu bona walicula ngesingisi ishono yafana. Kade kuthimela yayatwa. Filimile. Kade uyayema ukuyela. Kusendlebele ethi alikuna uMkristu. Kade ulawasabasabela nesifila bemisi. Hayi walicula. Kade ulasibina. Angikana leli tulo lakujima nomzimba wami. Kade ulakela umntwana kade tatalo. Hayi lakha. Kade ulala. Thula makisema. Amen. Bantwana bakababa nomama nezinto enkulu. Kade ulala batatele benezentu. Cela intethelelo kobaba ngoba bengitheni inkonzo imani bobaba kepha ngibona isikhathi sengicabanga umuntu kaNkulunkulu. Kade ulala tatalo. Mama wethu awu No, tatalo. phela sesikhulile. Kambe kwesikhathi angadinga nokuthi ayokuphumula kanjani. Amen. Zawubuya ngizayithola bobaba. Kade utakhutha ifumana wena. Nami ngibele ukuthi nje ngibe nezibanyana. Kade ubemethu Bese sekusela kumama umama uzobona bomama. Kade ore. Ngiyayazi phela inkonzo yabaprofiti ukuthi ngomthetho. Kade ore Lokuhambo layo okufanele kumama obaba ababili nje lapha. Bese sidlulisela omama. Kodwa ke akwenzelanga kanjalo. Awatsela kathi layo. Bengithi mhlawumbe obaba bazayithi bayithi. Kade uqale bayithi. Thula mabese wena. Amen. Siyambonga uJehova sibonkulunkulu kababa sasingazazi lezi. Lezi ndaba ezingaka sasingazi. Wamathuthuzulu lawa. Mina ngithi emndenini wakithi wawungenamvuselelo. Wavele kuhlathi inkomo emapulazini lela sasakhe khona. Kuhlathi inkomo kuthiwa ngekugezulu. Thula mabese wena. Bonke mina abomkhulu bami logogo bami asange babajweli ngoba kwakungabantu beyishalaba bamabheshi. Nami ngakhula ebheshini. Awumfana ofaka ibheshi nami. Ngafaka isinene. Ngafaka isishalaba. Ngakhula kanjalo esweni lakithi. Ngihlangana nabaprofita, ngihlangana nobaba uMathu eThekwini. Ngafana ngahlangana nalezi ndaba lezi. Samprofiti baba Masana. Aqala ngahlangana nalezi ndaba zabobaba uMdluli nabomama uMdluli. Thula mabese bathi. Lezi ndaba namhlanje sibone elisuthu. Baba amathusi nomama amathusi. Thula mabese bathi. Thula mabena. Ayibona ukuthi lezi ndaba zifana nalezi engayithola kubaba uMathu nomama. Abona manje amaduduzo esenziwa ngomthandazo sekubizwa uNkulunkulu kababa uMasana. Nesibapostoli uma ngizwa abantu ifika ekhaya ungamlele. Fika ekhaya ngithi mina ngikhambe eThekwini ngisebenza eThekwini. Fika kukhona umfowethu kanina wami ozalwa mamncane. Ukhuluma ngobaba uMasana. Ufake leli bhande, ephethe leli bhande. Ngoba inkolo yakithi kamama wami uzalayo yayiseweseni. Nekagogo
sana matosela uyayisewese ngumubona lo mfowethu umtshela ngoNkulunkulu kaBaba uMasango siwashima moto naye emfuleni moto yami ngaqabana naye afela ngamfikisa sona uNkulunkulu womuntu uNkulunkulu kaBaba uMasango nganela lo ayisaqabana lapha kodwa yena kwayimina ngiphakama wasemshiya negama wathi yabona wena mfo esikhathini ezayo ufakaza indaba zikaBaba uMasango angithelisa kakhulu kula makasebandeni adlula lapho-ke sikolelana angeza hambe izinto ongahlangana noBaba uMathi sisekile isibanga yokufa mangifika kamasho ngibona abantu kufakele ibhande sekuneminyaka ngaligcina lakithi kodwa lebhande ngangilibonaphi lebhande kanti ngakhumbula ukuthi ngangilibona mfowethu ngathi hawu sengingene kule ndawo ngangayifuni kangaka sengiphakathi manje kule ndawo sengizokwenza ngizoboleka kanjani ngahlala ngahlahluba ngaqeda ukuhlahluba kodwa nganesilonda sokuthi labantu baBaba uMasango ngathi masemphila lapho ngathi ngifike etronini wathi angihlale 14 days ngahlala lapha 14 days ngelilanga bangithatha labo baba ngoba bazoba ngathwasa abantu begcwele ngathi abanye obaba bathi asolala e-ofisi i-ofisi likaBaba salala lapho e-ofisi angilele lapho e-ofisi ebusuku ngaphupha ihlo livele esibhakabhakeni dabu isibhakabhaka aqhamuka ngaleli hlo leli hlo langibuka ephupheni lami ngizibona ngimi ebaleni khona lapho esontweni lakhuluma leli hlo lathi uyangibona mina lathi imini uNkulunkulu kaBaba uMasango lomphika lomphika njalo wena umphika yini ke ngabheka ngaya uvalo laselithi uyabona ngicela izinto kuNkulunkulu kaBaba uMasango lasehlehla kancane safareke ngathuka ngaphapha ngaphaphama ngakhala ngathi ngivelelwa yini esenangivuka ngavuka ngivaleke ihlo lelakalefa ngasabona kwabona le avalekele nje kahle futhi hayi ukuthi lenze lavele lavalekele ngabathi yadlula lavavaleka lona ovuleka lelakakade ngabuka ngehlo lakakade ngabetshela lephupho laboba abayimishini bawutshela uBaba uMathi weza bangena lapha esontweni wathandaza wasethi ngabangibisi Yesu kwenzeka ngamkhasela akubone sikupasa yiko ihlo lakho livalekile bangisesiphambaneni uthatha amanzi ngiyakuphelela uMasango semncane kasibutholile waqala ngibuzwa wathi ngafuna ukuthi wonile ngathi ngiyavuka wonile mina ngazi lo mthandazo lo nje umncanyana ngijwayele lo mthandazo abaguqo gogo lapha nasekhaya ewesini uze ukuthi wasengiyeke ubaba lothi leshonanga leli hlola selivulekile bonke uNkulunkulu kaBaba uMasango hambeni wami kanti uzongihlanganisa noBaba uMdluli ngakhuluma ngoBaba uMdluli bantwana ngikhuluma ngomuntu kaNkulunkulu ngikhuluma ngesimanga somuntu obe nothando lesimangalisi wayithanda nami into engela ukuthi mfaba mina ngithandwa ngabantu njalo nje
ngemva kwami uthi waphathwa isifo watshela abantu wakhala wakabona manje ungena kwesinye isitebhisi sebekwenzele wathi uzofuna ukuthi usebenze nabantu ufunda lokho masesitebhisini sokuthi ufunda ukusebenza nabantu waphela nokhala waphela nokhala baba wangithandazela wathi ungabazoni wathi nami abafowethu babengenza baba umdluli bethi masikukhulu ikhuluma kwesinye kula mapelana besithi masinemsebenzi ekhaya wone ngaye afike sehamba nabantwana bakabasana sebegcwele ibhasi encane begcwele ebhasini bese ngibona ukuthi zokufika umfowethu khuluma ngomfowethu boba umfowethu futhi mina angizohlangana nobaba umdluli ngathanda wakuye ngabangana ukuthi lona onjani lo ngithandayo angibiza sabizani bomamtshela ngomambheka umuntu ongithanda kangaka hayi babengijikela wathi wangitshela wathi uzokuyeka wena ngiyakubona ngikhuluma nawe njalo ngiyakubona ufuna ukungibaleka wathi kanti awuboni ukuthi ngikunekiwe kula mabesabanje hayi namathela wathi wangithatha ngaze ngayofika emzini wami kula mabesabanje aqala ngabona labo babulanga labo ngabona nabo babushabango ngabona nabanye nobolomisa kula mabesabanje abanye ngisababona fethu enkosini fethu ngiyabonga kulisa nje amazwana amancane intezo omnehemiya umuntu kaNkulunkulu owacabanga ebona izinto zonakele cabangile bantwana bakababa nabona ukuthi konakele asilungiseni indaba kababa nahlanganisisa ukuthi simgezeni nathi kumama khumalo senze njalo sihlangana wathenga inkomo samgeza umama abantwana bakamama thula mabesibahele nenza umsebenzi omkhulu owenziwa ngabaphofeti ngiyambonga jabuleka kabi manifika lapha ekhaya ngiyithinta le ndaba akade ngiyikhuluma nabasekhaya Yesu wamuntu ukuthi umama khona samgeza sabeke nami ukukhuluma uzathonya thula mabena wethu masiniyenza jabula kabi manifika awu bafowethu nodadewethu asezoshaya imithetho celiwe wathi angise ngibe khona nami ngisengesimeni ngani nami ngibenyiwe ukuthi angibe khona zabe semsebenzini mfowethu umuntu wengithanda alamazwi lawa semsebenzini nakumama wethu elithethelele umama manje ngisele inkonzo isabuyibuye mase mama sebenamazwi ngoba ngibona isikhathi ukuthi mama ukuthi akayophumula nami sengiyafisa nje ukuphumula phela nami sengimdala senginomnyaka o-81 ngoJune 2 bengilethe 81 nomnyaka phethe 82 manje nani ngiyabona noma ngihamba bengayiphathi mina bangihambela ngihambela thula mabesibanye ngisizwa futhi jikela 2000
2016 umjikelibuya leso time yini manje kuphela amandla ahambe sakwazi kwezisebenzi kula mabesaka kuphela nonyaka lakhe ngihamba abanye ngangele kuphathaseleni ngengane zasho zonke zathi mkhulu ngabona ukuthi hayi ngomkhulu amanje lapha ekhaya ngengathi ngishaya umfana besetronile behlupha ngathi ngiyamshaya umfana lewostili hayi incabe ngathi ngiyamshaya ngimvimbezele etronile athi mfana kodwa siwaje umfana ngathi yewe mfana mina ngamandla kakhulu Amen.